3 million check. 1 2 3 million check. Microphone check. Ari abo bantu babiri bafite shuwa yo kukubyaza, wabyazwa nande? Umwana wanjye na Sobo. Nta yandi mahitamo. Papa w'umugabo wawe n'umwana wawe. Nta kundi guhitamo. Ari guhitamo umwe tu, mahitamo ari ayawe. Yes, 1 2 3 million microphone check. Urambwiye? Umbwiye ngo iki? Ntacyo. Ambo, nitwa Morrison. Uyitwa nde? Nitwa Vanessa. Vanessa. Yego. Muheto ninde? Niviye. Uba wamwambaye Cyane. Okay, Vanessa. Iyi ngiyi ni straight facts, dukora ibintu byo kubaza abantu bagiye batandukanye, ibintu byiri social life, dating, relationship, ibintu nk'ibyo bisanzwe tu. Yego. Wowe turakubaza ukadusubiza uko byumva. Yego. Ntago ari national. Ntacyo. Okay, Vava. Boyfriend wawe. Yego. Umufasha guca inyuma. Mumaranye wenda nka 5 years, nk'imyaka 5. Yego. Wamubabarira? Nago namubabarira. Nago namubabarira. Sika imyaka 5 mana abantu baba bageze kuri level yo gukora ubukwe. N'ababanye baratandukana kanzwe. Kanzwe boyfriend wanjye yagenda. Oyazi. Nukuri. Mubana. Tubana. Naho biragoranye ushobora kugenda pe. Mubana. Cyane. Ubwo se mufitanye nk'abana. Yagenda nkabarira. Se bava ko warakaye man. Nukuri niko bimeze. Bava. Ikintu bita come we stay urakizi. Oya. No kuvuga ngo ni ibintu biba mu bihugu byo hanze. Wenda urabona nkanjye nawe dukundana, sibyo? Ufite nk'ahantu ba wenda wishyura nka 200. Nanjye mfite ahandi mba wenda nishyura nka 200. Noneho tuba dukundana tuziranye n'iki n'iki. No nkakubwira ngo waje tukabana izo desa tukazisevinga tukaba turi kumwe nyine nka boyfriend na girlfriend, apana umugabo n'umugore. Yego. Tukaba tubanye gutyo nyine mu rwego rwo gusevinga amafaranga, za dépenses dutakaza duhura n'iki n'iki tukazisevinga. Wabyemera? Nago nabyemera. Ese se umukunda? Mbamukunda ariko ntago byakunda. None se ko hari nk'umusheri wawe ushobora nko kugusura iminsi 3 icyumweru cyangwa se 2, kukiye umutapropose mukavuga taho kugira ngo tujye muri izo dépenses zose tuze tubane n'iki n'iki. Okay. Aho ngaho abasanzwe wenda basurana bakamuri cyumweru wenda ho byakunda. Ariko nyine abatabikora ntago ari nko kugira ngo babane mu nzu. Uri muntu yabukwe nondukwe babishaka bakabonana bakabipanga. Ariko kuri nge ntago nabyemera. Ubwo nyine boyfriend wawe arababyumva atazakuzanaho bene ibyo bintu. Nawe ntago yabikora. None se mwana. Reka tuvuge nk'aka kanya wenda uramutse utwite. Yego. Ufite umwana w'umuhungu w'umudokiteri. W'umudokiteri yego. Ariko ukagira na sobukwe w'umudokiteri. Yego. Ari abo bantu babiri bafite shuwa yo kukubyaza, wabyazwa nande? Umwana wanjye na Sobo. Nta yandi mahitamo. Papa w'umugabo wawe n'umwana wawe. Nta kundi guhitamo. Ari guhitamo umwe tu, mahitamo ari ayawe. So nahitamo ndera. Umwana wanjye kandi birashoboka. Umwana wawe w'umuhungu. Yego. Cyangwa se papa w'umugabo wawe Sobukwe. Uzi se? Ngiye nakwemera. Ukuri nakwemera. Umwana wanjye. Kubera icyo atari Sobukwe. Tatabukwe ntago nabyemera. Ega buriya Sobukwe aba ari nk'umugabo wawe. Ntago ari umugabo wanjye. Napfa kwihangana ku mwana wanjye.
ku mwana wawe waheze. Yego. Okay, so the last question ni ikibazo cya nyuma. Yego. None icyo kibazo iyo ugitsinze Yego. hari akagifuti runaka tuba tugufitiye. Yego. Ibibazo ni bibiri urahitamo kimwe. Yego. Icy'imibare cyangwa se igorane. Igorane iki? Igorane ni bino bintu bisaba nyine gutekereza cyane ngo umenye wagwani nyine tu. Igorane. Uhisemo igorane. Yego. Imibare urirukanse. Ndirukanse. Okay. Ikibazo cyanjye kiragira kiti umve neza. Yego. Umugabo Yego. yagiye mu mujyi ku wa gatanu. Yego. Amarayo iminsi 2. Yego. Agaruka ku wa gatanu. Yego. Ibyo bintu bishoboka bite? Yagiye mu mujyi iminsi 2. Yagiye kwa gatanu. Ndakubajije ngo umugabo Yego. yafashe urugendo ajya mu mujyi Yego. ku wa gatanu. Yego. Amarayo iminsi 2. Yego. Agaruka ku wa gatanu. Yego. Bishoboka bite? Ntago byakunda. Ubwo yamaze icyumweru. Kandi nkubwira ko ari iminsi 2 mari. Ngiye kuri genda mbako yamaze icyumweru. Okay, so turasoje ariko muri comment section baraza kutubwira ibyo ari byo. Vava, hari ikibazo wambaza wenda tukanasoza? Oya nacyo. Vava, urakoze cyane mwana. Nawe urakoze. Ciao. Yego.